Deveta ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je u etnoparku Sovljak za davaoce osnovnih organizacija Crvenog krsta iz Glogovca, Banovog Polja, Crne Bare i Sovljaka. Akcija je sprovedena u saradnji Crvenog krsta Bogatić, osnovne organizacije u Sovljaku i mobilne ekipe službe za transfuziju krvi Šabac. Organizatori su za davaoce obezbedili i prevoz. Među davaocima u Sovljaku bio je veliki broj višestrukih koji su proteklih godina bili pravi primer mladima. Dao sam do sad 15 puta. Odazivam se da bi pomogao nekome, da bi spasao život i iz čisto humanih razloga, ništa više. Prvo počeo da dajem kad sam bio mladi, onak sam dajem 2 puta godišnje i eto. I da bi se narod u bolnicama spašavao što od krvi i to. Dajem iz humanitih razloga. Radi se malo i o tradiciji. Pokojna baba Dušanka je preko 50 puta dala krv, Čale 70 i nešto i eto, ovo je danas 31. put. Lepo i znati ove ljudi iz transfuzije. Akcija u decembru, prošle godine poklonio sam i za salu jednu veliku sliku 2 metra, 140, neki motivi moji mačvanski. I mnogo je dobar osjećaj. Otići tamo piti kafu s njima, a da ti ništa ne treba. Znaš, bolje dati nego tražiti. Na Svetski dan davalaca krvi Crveni krst Bogatić organizovao je tradicionalnu svečanost povodom uručenja priznanja dobrovoljnim davaocima krvi iz opštine Bogatić, koji su i ove godine doprineli da Crveni krst na do sada održanim akcijama prikupi oko 500 jedinica krvi i time se uvrsti u sam vrh organizacija u Srbiji po broju prikupljenih jedinica dragocene tečnosti. Veliki broj ljudi je došao na ovo lepo mesto, da se opustimo pre svega, da učinimo jedno veliko i lepo delo, da nekom spasimo život, da pomognemo mnogim ljudima u isto vreme i da se provedemo i da napravimo nešto lepo, veliko druženje davalaca krvi, velikih humanih ljudi, kojih inače ova mačva, da kažem, puna i kojima sam zahvalan veoma. Na svaku akciju se sve više i više ljudi odaziva, što je veliko zadovoljstvo i satisfakcija i u cijeloj Srbiji. Da vam kažem sad, da ovo otkrije jedan podatak, u prvih 5 mjeseci opština Bogatić je trenutno na prvom mjestu. Prikupljene jedinice krvi namenjene su potrebama službe za transfuziju opšte bolnice dr. Laza Lazarević u Šapcu. Do kraja godine planiramo da sprovedemo još 13 akcija i prikupimo preko 1100 jedinica, što je zlatni prosek na nivou Republike, izjavio je Dražen Pavić, predsjednik Crvenog krsta.